try and to lamb. But makeups and the Mignano. Yea, Makeups on my yam and not come. Some cover in my ya. As the major area man's master and Tommy. My yam and I come. And she says, which I cry by makeups. And then I can't from inside. We went to me a giant makeups, Yenny. And I can't travel. So, it is a sorry now for Jerry, now what fashion share. Let's fear crana. Let's fear can cram me. No, to fee. What now? Won't as the major man as dear manslam means me pee. Me pee, dear me. Akoma 87.9 FM. Ebra, Yenya Bema Steven. Yenya Bekia, Yenya Bama. Dear young Mota de Fredo don't know. And I make a Quebec across that yet a town when you be free or nothing. Your friend is Stivo. Ebra all bano. Na ushe ne nanti yenua. Memana nanti biachro. Na washa wo oba besia. Ye nyamia boss wo ba beto abasa nanti jem so bema Alice or ye bibi se oba wo hwe ne nantie wani begie ma wo ba na nanti jem zado wo hwe nantie what eya munya isa de no me pa chew wo ko enkran no unya abosome sen wo ho Pacho, menya 3 months ko 4 months. Pacho menya 3 months ko 4 months. Enti woni papa no introduce you ekọ wenum no so atwempena ana nante be sen. Me nante ekọ wan ya no me ni twa so. Ni twa so. Aye den na mu gya ye. Me ko ye na odo bi fufuro akwese ho no. Anma me ni wonwa akọ no ye di bom pepepe nyina ho nya akọ. No mami ja hoko wakofa mpra wachi nye de menyonya ko ndi bo mu nya agro sa mpra do se no kofa se ne ofa ba kwa betumi di ache no ba ko na mi hu ye na na mi stop men pesa umpe so obefa wachi e wo se ye wonko a wampa wo che se e bia no ntra na bibisa oh opa me so dem ba me na menti wo ko ye ni nyina wabusuafo wo bia mfra wo anhwehwe wa kira kwan da be ko ye no me nana nko an ne ni pa me nim ba bia okonya me number of frame ya ada wo sesa wo number okwa wo sesa wo number ada na mpesa busuani bia be hu na kiri kwan so me ko man kra bia me nana nko an frame o frame madam me na madam fu bi na ko ye nti o frame ye said I say you tonsu okay ye said I so okay na me say nsu na ye ton wo no okay ma menhwe ebra wo be ye gay ya bepim sese we introduce obi ewo mu da se bia obi ba nam ho masesa enipa no esu amana be ye gay why obi da pacho me obi santa ojede pacho who introduce you obi anko mu da pacho de nkrofo introduce nkrofo bebre komu dem introduce you bia e na nkofa wo bia ba so enkofa ne to da no damn that unya no so ebi da ho okay me yehwe wo se be abosom ya na efiese mu nie e na wo jai za like uma wo bi emfa wo to da be se ko be 1 year be 1 year ni wo se dan na wo didie me pacho eya na me na fofo no ya me call mo boa me bo call ye aduana na wadibi bo on so it mouse me na fofo ne ma no ebi wiska kakra won say obo me na wetimi fa madamfo so ya mo na ya na boa me kakra we na ya enya me ya me pe na ana ha no so me bae no enya say me ba for fun me ba sem etiefo no ma mo hwe me na da roma mo say be adwuma sem na menya ska me beto aduane dia me jai bibia ujiri so obejai ujiri so obejai Steven ujiri so obetumi ajai menyi ni o metumi ajai ubetumi pa nti wunya ebia adwuma bi ya ebema wo na kan be seka me kofa mpabo anan taleton ne womans
Kan obi ma no boa me kakra. Metimi me bedin enko dan so da bia magiska na me amaye adwuma. Na me sa Akoma no. Yehwe sesei nkrofo obi timi sori na wakọ company bia na ba bi me kopa adwuma me pacho wo wa sori akoba bi se wo kopa adwuma da. Oh, my true application bebre. Ya frɛ Utie Akoma FM. Ma ye ba akoda. Me ye ba akon hotel bi. Ewo Santa side one mo. Ba me ye be 1 week. Me sha na mwam nim jai. Okwa me man ha wa. na kopa adwuma hotel. Adwuma mu ani hotel adwuma mu eya akoye bibia wo ho. So as what try bankwai what no bankwai no twa fufu otumu bi say ye. They say adwuma wo ha hotel. And restaurant. And next store adwuma nkwa no. Wan ko square no ekira no adwuma wo ha. Okay. Enti wakọ restaurant bi say okopa adwuma ama ya ka kire wo say said ye wusiti enti ye ma adwuma nye. Wawura adwuma bi mu ama ya pamo ana ya ka say said ye wusiti enti ye ma adwuma. On pamo me by one from sebla be adwuma. Menti o. Obo ha okwa one fa. Obetra be case no bet the enso one from. Okay. Nti yen frɛ ukwa ni agye application ya se kɔ ya be frɛ yen frɛ ma mi se wo asamba ko ye fa woto anye bia no wanya how effect bi ewo otro hono tokoro mu me pa cho na me hwɛ mo so yinti Utie Akoma FM. wanya infection bia yade bia ma ho Pacho ya limbi enu. Mr. Meka, it's a bisa, me pacho wo. Woto kwan no. Aya che, what answer be ya only boy 20 years. And I caught 25 years. I feel no benya signs so. Must me the and che biasa. Nya infect biasa. Nya infect biasa. Ebi no mbo pampers. Na what pampers da? Pampers me mo bi da. Umo bi da. Umo pampers ni bi da. But bibia ye okay. Hey, Akoma 87.9. Etiefo na interview no. Ye rewra mu ni adredre mu ni abibi mu ni afifi mu na bibia wo nya bia no enne yama wo ehu no ewo adwuma no a ekoso no emo enti wo de woto kwan no wunya problem bia na me pa che wo mame misa wei wakwa akohia be ma bia ewo wo entire adwuma no wa ye be say fie be say ni 3 years. 3 years ni be ma bia wotumi ru sampa wo shelodu pa ma when to make a chance, Mira Fausika. Na me come baby. Oh, and I'm could be am calling. Na eso. And I'm timintimi. On some man quite a solemn and do big army. Na me new country home or numpam. As was watching a new country home. To read the yame boame. Let me be in the gates and the fast. And I mean, I quite who in the hole a done by. Yeah? Mary go run. Na mo ya wademo. Na ya ono ne demo. Ono ane dem. Eso Ano no kra no. Ano pono kra no nyagro. Utie Akoma FM. Erade, makubi osmi nguda. Yeah? Chira mi Ano pono no nyagro. Ana sa esum gyina so. Me o yi en me yam hye me. Ya no. Yam hye me. Na me se we die me ntimi. What fa ma wonya fa emma ho no kra no wuntumi. Aya sa nkada no nko anka mewu. Sa wunhia bi sada. Me hye bi sada. Ano de. Nti wan fa me dwane. Udwane na ade asa no pa wi anwum na najo. Me kwa najo. Me dwane kofie. Udwane kofie. Okay. Yenhwe se say no unyi ni say
na say ye ba ye ebi say ye chige fo ye chi lesbian fo ye bebu omo ye beku omo ehuhu nti na say wu dwane ye fra adwuma no mu no men say enye obi na hwa me ana me hu me ya wontimi meku me if say metima ka say obia all right ana yakopon so obia pa man and say onya akono hu na ebia wo afutuo bia na odi ama no nya se hu no akoye ne hehe akobo no no na be me ne jaye ntinye no nti na ememe me jaye nti sa wote se ya chi gani bi ya bro no na say video bi na me hwe wo Facebook say na ya woro ne ho o wo ma wura ya friend no nana kwa me oh woni mo no wa share no wa dum me hu ni da ya mo body no mame de ya mo bo why say bi ya ha ne ha no e mo bo me mpam ho asam ya na to me taya mo mi tu me ho nya de enti woni boy no nti wo hwe ni video no say na wo ye wo na ama wo hu me hu ya no me ya mo semen na am ka se me na mo to me a e nim go ase this video na sa trend obia ana da no kra mampie be se dem kra bi kra ba fie se bla we hwe video bi aba me se dem obi be from se me hwe video aba behwe me se so wo pe wo be hwe video bi aba nti da no mampie and that it's not kra obi na sa kire me de tere me o fun so se hwe se obi na ya tena ya ro no wo when say ya wo feel saying oh na me ya di na ya me ya na wo suro se wo so be pie me ya na me suro me pie di a me pia me tena ka no ma e bia me fantastic na e bia me call the miss wo twan ma ba me baby se kurum saying wo kwa dumfo boys na mo ha adwen ne boys no so kwa so wo show wo so yi nya so metime go enu mas san and wo pia kwa baby sa de na wo nyai dressing yi na won dress to say me ma dress na wo koba oh metime dress so be ma de na makeups no makeup say makeups no any problem na ho ya sha na say na ne nam yen legalize gayism lesbianism ene ho ne ma no wa dwen ye say wo ho oh e bye no me go dia men kakra can be Akoma FM say na o ti say na o take on that oh me ba me dia na me dia me ye ma adwen say oh mo ya wo se mo yesi into e ba san na ma ye hu ba yes san kra no me be mant kra mampie e be so wona ma obi tmache wabo e be say metse na omosa bana na so wo chi bia chifa no police station na ma I am share aba me on dem but we take and it's a medium bisa question on you manu me usa ko you we take on that and it's saying yen legalize said the encrophobic no ana wawura mu ahunu say enye nti wonfo aso me de me wura say enye nti na me mfo aso ojide patron unyi ni say legalize anka nka be ye free ene obi antumi haraza o be bia ko bia antumi ye said the wusi pe na wo de ko ana de mom say bia wo dress say oba na obi antumi nya osoi ana de mom bai say mo jatum den na meme de na menyintu unyintum o say wo mo nyintum adan na wunyintum ai adan na wunyintum adan na wunyintum because ebi ye bi wo mo de ji wo mo sika papa bi ebi kofo bebre ye bi o nti no won so wuwom ebi a wo mo legalize an kebebo wa enti adan na wunyintum oh na ka me die na besanko bia eye ne die si nsem de wow ye nse wogituma me mama nkra na mba kire no so bi so besese nti be mama no so I style anti na me so enna mama
Akoma say mumunyi ntum. Ebiemu sa no ase obi a fari so obekom tinkura ni bebrebe say but ekoye bibi say dia ne obi tane ba bi na so wo ya ene wa honam na ode wa wo honam na wode ye akuya me pa cha mu be pejade no na ye be kire ma ya ne nante esese fa wo bag ne say wo kon homa me a aya wo ye ne say o bag no wo kura ne say camera no me pa cha monya camera ne bibi ma me oh no wo ye be ma na so say ne nante say de obesi ya nante no I'm telling you we say yesuya nante ye say be ma etimi enante say dia ene na oba e wo say wo hu ne sadie wo sinante ye enti yama Stephen sorry wa kwa kire kakra enti sadie wo sinante ye no na no wo de nante ba ye office no ye be say onante sa Stephen let's go na wasaya akwa kakra mame that's it me pacho wo ba kire me kwa ya fa so asa na cat walk 90 we no wo sua ye motwe kire me cat walk 90 no ba bia wo sua no twe na akua twe akwanya ne bra na oba no no wasaya nante kama majestically and you can say yes na fa be chance mame eno anu no agi wadwa ti sa nante we usua no we na fe yenko ne fo has me twato e ma me ne yenko enti bomodia na bra na behwe very legitically so nante lady mu eno ne friend legitically umpo me brofo no usua no we Papa mention me ana miss me hu say o say me nante na yes service. Okay. So nante we nante ye be me be me from. Wo nante we so nante na ye me from. Okay. To be a frewa catch us wo nante ye enti na wo from. Oh, okay. For what some we twa to eto ho mame. You me pa cho. We dey me etie for me sram. Nyasa me ba for fans. Me yanka sam bese mi chan. Na ya financial problem me obi. Asa me ya na me hwe mo nti. Ka me nya obi a obeboa me kakra wiskasema. Na ka me ya me da business kakra. Unye business ya wo betimi ajai. Patran. Unye business ya wo betimi ajai. Patran. Wojidi. Patran. Wojidi. Patran. Say o kasa wo bejai yen hwe we no ye say bia wonya adwuma ya eno ebema wajai but one kasa no kire me how are you ready say wo bejai kire me how because obi jai bibia gradually first say mama family de nyem fato ho ma na me pe jeans shepa enya bone like trousers mentade nyina na ye trousers but me sorry prekopa na me se me she trousers biem obia ne de enya bone de but me kan sa no man she biem be pem say me stand she we trousers kra no a emfata me enti how determined are you oh me dem de ha me ane makeup some they say no me try say me jai makeup some yeah nanti no die me so na sana na say ujai makeups ujai wani achi toto sa de watu ene we no we say what eyelash ni bi nyina da oh masebinda what she ni nyina bi ene wano keka no na afei ma chokai ye da ukomu yi se ene won sa me hwa won san na man saso ai ankret we ye ankret ena ade ato wo de ato won sa but wa hye o more ne won nyema ni bi da on ma hye bi da but say de won hye bi ma ho nti makeups no ne problem ubetimi ajai makeups kakra me jai ubetimi ajai enti na yesre senya yemwe
na yenua wa wo hwe no TV ne so wo behu na tade ne yi choka ye dani komu na no a watoto na ni achi a wato ne pons ya watwie na ya won share gene bi on share Wagon me sen no normal as wa wunwi okay ni nyina yemwe na yenso ye ni bedi akire ahwese ye do be hye osofo bi nsa wo be kwa asore wo be ye wadwuma ye nyai wo sei ye ni bedi wachi papa kwapem se e be san de waba ha aba be kire tie for say Steven ni na sabre no na wabrabo ni nyina eye mmema abrabo na mimi sa question ba ko na me se wo be bo mmema abrabo a wo ba obema be sore patwa beson ebe sore se wo ba dokoro no ebe sore ya na ebe sore bye enso sa yesi tumi bu ha mutumi de bema no ehyem fam turum wo no ana na akwai se oba de no about time mutumi ye ne sa se bia o sa tale na sport emiawo na o squatim aso de o de aso ho ntin wo hye agency a enshow ho enshow na fam te so oba de no yeah twame ya ka bia no ye be ka to aso enti file say oh nsam dwumadie no waba na je se ba bia wo bia no won so wa ye ntem na wakotie anase wahwe bi enu nti Facebook wo like na wa comment na wa share adawroma eni die kwan so sika enafom de na nsumase ba bia wo bia se wo hwe ni Facebook de a eya na wa share wo hwa na wa share Osha na washe ede amaye Abna Jane ena afei mame nyameche nyame nshamo eni Facebook ahwefo aya aka womo eka share no nyame nshamo ye papa Osha na obi nso enya bi ahwe ene operation sai muamonka operation sai one echi aha wa woni misra ebia na wo haw wo amane ebia ye wukunu ebia wo yire wo do ba kwa wade be ma no afa kuntrase ene wo ba no eda wo fa woni esan fa wo ba ana wo akra mo ba woni be ma ne ba na so be ma no efa oba no mo ka ankowie ka ya ba oba yie hunhun mu de se de esitie bia be ma ne hwa kra no wo ba no de akra na koma be ma foforo wo haw no sen na esi etie bomodia ne bo ne bede ne fa bedan akoma mu nsam abedwafo ya frame producers was 0246 824549 0246 824549 and now 0246 903987 0246 903987 na ofra wonum enu bedin komo na person oba ha ye wo askra ye ne mo no kumase mo na edi enhwanimu Andrews anamanye mpatase shoemaker wabiatum dendendendende nananum choba tede junction wonum so abiatum bo wo fie bo ewa safo ene na ejese mekuma papa bi sister aba wo mu nyina bo wo fie mu nyina tie bi na information centers de dis nkawie zongo assembly
German gaso filling station eton fuel ni diesel ewo nkranza wabi atum Arimbot at 32 Kochi ani brofwedu waton tiles and face security doors wabi edi atum adepa information center Kochi afeti wabi atum big J taxi driver pechi number 2 ne taxi ni super glue wadi aso enunti ento station biasa Akoma 87.9 FM na Big Love Radio wanum so ewo Spain make say wabi edi atum die mu ezen